Piot nih babak cai piot. Kengken ci hargana moto bang kayak potongan busan jeung di fotonya mulus gating nah cai. Pekerjaan caca deh kan lanya no. Mun nya mun sing demi sing caca gitu. Tulungan jadi timpal pangidang kan hidup timpal mani. Pengaruh jani hujan-hujan gini dah. Pangidang makan ke mani. Nih kan kesugihan win besek no betelah hati bu. Tekan malu. Kau belum transfer bis itu nah. Nah. Ngajang sih man diskon akhirnya. Kang Wang gitu malunya. Nih kan? Oh. Nih, cene di materi nih. Iya. PKB? BPKB Samsat hidup. Mesin Itu nyamsat air. Ibil. Akhirnya nilai pes sejak gede sujana. Timpal akhirnya ngelam interblok paping itu no. Makasih ya nah. Makasih ya. Mau cek. Ingetan transfer ya. Bu transport cek ngapain lu? Sana saya. Apa? Saya dulu katanya. Mau transfer ya. Lepet, aku lepet. Nah, Woi, Pak Yan. Woi, ini motornya nggak biar nih. Oh, yang lepet. Woi, mantap. Yot. Bayan. Oke men? Oke. Sukses ya nih Kapiot. Jadi sales lah. Sudah di supir pariwisata, jadi dari sales sukses Kapiot. Aku ada pepayu loh. Mulai hebat jadi marketing Piot. Hal sukses cara di sales marketing, sales marketing. Jangan ada pesugihan cang pedidi. Kulkas bemadap, TV bemadap, motor bemadap, mobil bemadap, pariwisata begini beseng ada apa? Lo terakhir banyak beli motor. Sales sukses sales begelan pedidi no betelah madap. Sabar Piot. Antos pariwisata boleh Win. Yang itu Win aja beli. TV motor udah dibeli. Loh tuh. Kurenan kadang ngalih nambah lu sing ngeken. Pak Yansa ada solusi deh. Mungkin cara ini panghidang hidup mani betelah madap nih. Yang kewo masih Piot. Hitungan warga nih di Jumat. Kewo masih Piot. Punya ada di sales masih Piot ini. Wah aja ulah-ulahan. Jangan kejang deh sini Piot.